sampai bingung kita. Apa maning sampean? Melaku nuruti dalan setapak. Paribasane sampai beluruh arah lor lawan kidul. Iya. Indah deh kita ke arep mendi sing dituju. Ji, ya pugu sampeanku. Bareng anu metu manang dalan raya dalane blenak kaya kanan. Aduh. Ya sing penting Blenak kemending hari jagat beli belok maya. Iya, kaji dari ini muter-muter. Iya muter-muter yang melasakan. Indah. Ya untuk ketemu. Adegan jero mobil. Bareng anu manane kaya. Iya. Masih ada kadul dalan kan. Oh ya masih melamelu. Kun kumetu jembatan kana manane ki. Manane kan. Belok kanan. Mendi. Oleh Mandalawangi. Iya beli. Iya benar. Belok kiri. Mendi. Tanjung 3. Iya. Sing Tanjung kita belok kanan. Belok kanan. Mendi. Sumur sapi. Dah lo. Aduh. Mentos. Mas aduh. Ana wong dehem. Suara siapa kana? Ji yang temen liwer. Wah ngadeni wong. Kita dewek lagi pusing. Wong rencak paling gak. Tek terawang sing kadon. Ngandel. Kerungu beli. Iya. Di Terawang. Mbun Rawang ngapain dah deh? Untuk bungker wah. Anak kleang-kleange wong lanang. Leang-leang dah kita negodong gedang. Tobat wong lanang. Tobat. Iya. Bocah gue musa tobat pasangnya. Iya. Ngarani siapa kun itu? Yang arani Dika orang. Lah ka wong sejen orang. Iya. Patah kira kerolah. Iya. Wong lanang bagus temen ya. Ya repot lur wong lanang raisi model kayak kenen mah. Iya. Bagus kelambine. Ji. Nyaran kini. Bokat kurain. Ya aku kata Kang Raidul. Tobat wong lanang. Apa maning je? Kosi kuning temen ya. Ya karuan siapa dulu dong bapaknya? Untune. Lah lo. Dika nentas mangannya apa sih kun? Bocah bagian mana kun Udul? Iya. Tobat. Ganti apa Kang? Beli mas. Lah ka bata-bata temenin danya. Kan ngesor anaknya Kang Bat. Sayang beli bocah kayak ngapa? Iya. Sapa arane? Sapa sing jadi jodone? Wong ganteng ya pasti oleh jodohnya gayu nih nganan. Apakah wong lanang kin ki wong lanang sakti tah ya? Yang bu sakti mandraguna. Ente nana ge wong ireng. Wah, kayak ngapa raine danya. Ketengah. Bocah sumur sapi. Singaran kokom ika. Sembarangan. Bocah cilik iya nembek kelingan. Koko marambut teh cendek. Iya ningan. Kita marambut teh dawa. Wow, aja bocah sing wetane jembatan Ciasem gini. Siapa kuno? Iya ndek. Duduk. Ndek. Nun. Aja gawe timbul perasaane wong lanang. Apa sih? Gawe kaget ing sapandurat. Jagat yang tengah wengi wayahe wong turu lali. Sira masih kelayaban dewekan. Iya. Ning toang pisan. Indah negar mendi wong ayu. Kulanya kegawan ning udan, Mas. Kegawan ning udan. Iya. Kudesiannya kayak kandak plastik temen kegawan ning udan. Kulaku lagi jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Lagi melaku dewekan. Delenganan jenisnya sampean. Jenis dah kita rombongan genderuwo. Aja sira gawane wong tempel ya. Duduk. Gawane apopo. Duduk. Terus indahnya bujandi. Kula. Iya. Kula mah bocah gunung. Bocah gunung. Bocah gunung. Sing gunung kawit lah. Duduk. Gunung Kamukus. Duduk gunung Serandil. Nyakitakan. Ngomong bocah gunung ditebaki kabeh gunungnya. Ya duduk kayak konon nok. Ya mengkonon sote kita ki aneh. Hari ngaku sira bocah gunung memang kayak wis tipe memang iya. Yung sikile be semono gede-gedene biasa nanjak temurun di pegunungan. Iya nonema. Arep mendi sirane mudun gunungku. Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Iya.
Aja perketemuan karo demenan si Raya. Beli. Apa iya sih? Oh, rayakin. Sekedar jalan-jalan. Sekedar jalan-jalan. Nok wong jalan-jalan kuana waktu ning jagat awan. Jagat bengi waya mene arep jalan-jalan siraku. Ya anggap bae kulaku kayak lagi ngembara, Mas. Oh. Mangkat sing panggonan. Oh, wis pirang-pirang dina. Siraku. Bayangan kelambine wis mambu keringet. Siraku beli adus-adus apa? Kulaku mampu keringat. Iya. Kula mau beli lok adus. Oh, paingan. Semono ayune ora elok adus. Ora elok adus, ora adus gak ayu kita mah. Iya manda temen lamun adus siraku. Sampeyan adus baik. Adus bahaya kayak entok. Anggur adus baik anggur blesak. Oh. Beli. Kulaku bisa nembang Brajatu Mama. Apa aja? Karena ndelangaken sampeyan. Bisa nih. Wong lanang gagah perkosa. Perkasa. Gagah perkasa. Wong sakti tur mandraguna. Bener sira ngomong. Kayak ning lirik lagu. Apa aja? Wong sakti mandraguna. Wong lanang lambene dawa. Langkau Brajatu Mama. Krungu beli Kang. Wong sakti mandraguna, klambine abang lambene dawa. Wong edan. Iya. Orang kita wong edan. Lagu apa yang dana kayak konon? Brajatu Mama. Bakal nembang aja gawe tersinggung nih wong sejen. Konon. Sira ngomong kayak kon nembang kayak kon ku suatu penginahan. Zaman sakit mah gampang viral nok siraki. Konon. Sembarangan. Tak viralakan apaan ya Ora usah kita mau ora usah dipiralakan wis viral dewe. Ora usah miral-miralna. Mas. Ngerti beli sih. Kenapa sih bebeluk pakai kelaran? Ngerti beli sih bakal wong wadon lebay ku. Del. Nen Bokongnya wis dipasang. iya. Ya kita nih ya dipasang maning. Iya. In kilamun satuan mas satuan gogong. Gogok. Yang maning-maning ngendang na bokong. Gogok. Iya. Dah. Nun. Dudu kayak iku sabune isun dewek kerasane seneng. Ketemu langsung lawan awakmu. Pira lawase pira zamane isun tempatkin laka sewijine wong. Aja maning wong wadon wong lanang gak langka. Iya sih. Tapi entah kenapa nih bengi kiyen. Gawe kaget ning perasaan pan kakang. Bahkan sing dongol ki dudu wadon kang sembarangan. Yung bakaning desa mawadon pilihan kini dol model kayak kene. Wadon pilihan. Sri Kandi desa kini mah. Sri Kandi desa. Lamun ning lagu mah. Dadi buah bibir kaula muda. Bakarai model kayak kan bisa dipasarakan kini tuh. Iya. Yung raine gembleng mayang. Gembleng. Cungur sampai nyanyas bangir. Aduh. Beli kayak Rabi Nira. Iya. Cungur jedekok. Mamang Dul. Junun. Pengikian kita di alam. Di alam no. Cungur nyanyas bangir. Mangel maka mata. Cungur ku jare lancip kulan pipa ya. Iya. Sampai kayak koci lancip. Taubat. Ampun. Ya punya koci apa? Koci ketendenan bature. Aja enak-enak dikit no. Pokat kita mah yang alam. Orang. Alam wis dur di dungsu kaki. Aja salah doa yuk. Yen wong lanang selalu muji kelawan wong wadon, berarti wong lanang mau ku bangga pikirannya. Konon. Ya iya. Oh, dadi mau ku muji jare dewek mah. Jare dek mah muji. Ya aja ngomong lancip kayak koci. Koci ketendenan bature. Sekalian lamun orang keberatan isunya kepengen kenal kelawan asmama. Nah, lu gak kenalan mas. Iya. Sopo jenenganmu? Sampai yang tangannya anjep teman sih mas. Lah lu. Tangannya kayak tangannya Mayit. Jika mamang. Jebangor sih aku. Majid dana tangannya mana? Anak kang dirawat. Majid setakep banget. Tangannya kayak nembe olingan tasing kulkas. Ada teh. Ada teh. Anak pingitan. Bakat tangannya wong ganteng ku artis di mek itu. Non. Iya. Siapa jenok mawaran? Kok sinyes. Nyes. Lah. Kula sima. Sima. Mung sa sima-simay. Kula sima lodaya.
Simalodaya. Iya. Asmamu seakan-akan mengandung arti ya. Iya. Bocah wadon asmane Simalodaya. Lodaya. Pangeran Singaraja wong ayu. Sampeanku? Pejabat Banten. Oh, jadi kian sing duwene. Kian ki sing duwe Singabarong. Aran Aran? Pangeran Singaraja. Oh, Singaraja. Nah, Arane Pangeran Singaraja. seorang senopati Mang. sing tanggung jawab nih wilayah Banten ki. Pejabat. Buka tanah wong anyar lapore mene dingin. Papai Haikal manjing mene dilapor tek sandak KTP ini. Iya. Cang salaman maning nong tangane. Apa sih? Salaman karena maning. keganjilan. Apa sih? Emang kenapa? Ya Allah, hari senang batangan kayak bolu. Sijina kayak bakaran bolet. Bakaran boleh dapat meletak. Black Cireku and melu white. ngomong baik. Iya. Kayak TV bengen, hitam putih ya, Mang. Iya. Emangnya senoknya bener orang dua laki harus jalan-jalan tengah bengi. Iya. Bener orang dua laki. Ora. Aja sekedar pengakuan. Maksudnya? Ake bocah wadon zaman sekian ngaku nih lengoan orang iya? dua laki. Ujung-ujungnya wong lanang sing jadi sasaran. Oh ya. Jadi wong wadon aja belajar bohong do ayo. Duduk kula wadone, Mas. Oh iya? Iya. Lamun bener ucapanmu bisa dipercaya. Kebalikannya kakang uga percaya. Terus terang bayi. Entah kenapa lan mengapa. Apa Ji? Sejenak kakang sempat berpikir. Berpikir. Sekuayang temen wong semono ayune dimiliki ning wong lanang sejen. Eman temen indane waktu ning bengikin bayi. Jadi kulanya kokon dimiliki ning sapa? Ya, ora kutang ngomong lah. Mangsia senok beli ngerti loh. Kula ngerti kok. Orang ngerti? Kula ngerti, Mas. Ngerti apa aja? Kula ngerti. Ning tutur sapane sampeyan. Oh iya? Gerak-gerike sampeyan. Iya. Uga lirik matane sampeyan. Berarti cerdas pola pikirmu ya Mas. Ya iya. Apa jelamun senok ngerti? Sampeyan anak parang ning kula. Ora salah segala ucapanmu. Apa sing pernah diomongkan dening awakmu iku memang nyata. Yen kakang tertarik birahi kepentang asmara cinta. Jujur kakang ucap ning bengikin. Langka wadon pilihan sing dadi dambahane ngati. Cuman awakmu sewiji. Betapa senangnya jari pinter wong ngomong. Lamun isun bisa tepung dadi sawiji. Konon. Iya. Justru kuwen sing diarep-arep ning kula. Oh Mas. iya? Harapannya kula mareki sampeyan karena kula demen ning sampeyan. Lamun ucapanmu bisa dipercaya demen kelawan depan kakang. Apa bukti nih Mas Ayu? Sampeyannya pengen bukti. Pengen bukti. Kula gan pada pengen bukti. Oh iya? Ya kudune barang-barang bukti kaken. Si